MTKP thu zir lai pangana kan lo zir ho lenga tun tuma kan thu pui tur hi thalai tele mission ti ania ajek tu hi doctor rama chakchuak ania member ten uluk takin lo ngai thaleila lok puina kan chan theu theina du sakna kanin hlan le ani masabera chun mission omjia tin bularon tana thalai tele mission kan ti hian kan soi mek na context atang chuan Christian thalai tele pathian mission ti akok bera mission ti hi latin thumal mito ti atanga la kania tir ti na ti nan soi kan thafo to me kum sang has go somsari palia Lausan Congress on World Evangelization thutlung siam tu paber John Stott chuan zohana bung som ni chang som ni pakhat be chanin Krista chuan atlan sa te chu pain ama ti rangin khovela atira chu ko ran na pui ber mission ani atia Isu zirtir te kha apostle tia ko annia aum zia chu tir chua tina ani tunlai trong kamba missionary kan ti nen hian thil thumun reng ani heta tir chua ti om zia hi leile wana thunai na zong nei tu pathian thu anga thil ti theina le thunai na neya tir chua tina nia pathian le mi hringin kara Isu Krista thina le tholena wanga inremna lo omtak thu puang chuak tu le pathian ayo a inremna siam tura Krista aya palai na ambassador na thok tura tir chua tina ani he Isu Krista chanchin tha puan chua na thu hi Baptist Church of Mizoram point thu pui bera nein kan thu wana po chanchin tha mitin tan tin kan ko ran biakin tina po kan ta thin ani hi gospel ti hi Mizo Bible po Krista chanchin tha ani big zialan tirnan Bible line zia dana po chanchin tha ti hi horopuin abul horopui amangin zia ani khar thina Reverend Dr. Kelarin thanga chuan BCM missionin angai poimo berchu chanchin tha la halo te ne na hrila ko ran ladin lo na muna ko ran dina mumal taka in real bola nget taka anin dina midang te po Kristan hena ruai zel theitura zirtira en kola kongsang sanga tran pui ani tin alo sei ani thupui panina chuan ministry le mission tenaron da le a rik oran chuan ti hian a soya ring tu ni to te jinga irong bol na hi ministry ani a chanchin tha la thengai lo te ne na hril na na hi mission ani atia hei hi missiologist ho pomdan tlang pui po ani ministry hi achang chuan evangelism tin an sei bok thin missiologist riat lo tak mai Ralph D. Winter chuan rong bol na hi kong thumin hetiang hian a soya evangelism chu mani nampui chanchin tha hreto le ko ran pui tling din to na muna rong bol na tina nia tin dot le chuan regular missions namdang chanchin tha hreto te muna rong bol na tinar ni le a tin pathumna chuan frontier missions rontia chanchin tha la thengai lo namte jinga rong bol na tin ron soifi ani mission le evangelism hi real company kalko bangin rual takin an kaldun turani a pakhat jok kanda poimo lutuk bik a fellowang Joshua project in kumsani som pakua atalan danin khovela hian nam chi sang singkhat sang sari somkuwa pasari an oma chung jinga nam sang kuwa zakua somli pakua te chu chanchin tha thlen to na ko ran puitling din to na te an nia nam sang sari za somli pariat te ro chu
ko than pui tling la din lo na chanchin thra la thlen lo na unreached peoples an lani Robert Moffat Africa khomol puya pioneer missionary chuan heti hian a soya zing tin kalu ka dingin marlam pang ka thlira chuta chuan thingtlang khotam tak isuam hing an la hriat lo na lam ka thlira chunga tanga an mei chem khu zam chiai chu ka mu thin atia lali su chuan tin heram chanchin tha hi nam zong hriat tir na turin khovel zong a hrilin a omanga chumi zo chuan top na chu alo thlengang tin mathai bung som ni pali chang som palia min thrila hemison hi keini ringtu te kova pathianin angat ani thupui dot le chuan thalai te in nam noi ve tulam ni tin ronda a petera chuan pathianin nin hununga te chuan heti hi ninga mi zong chunga ka tharau ka lenga te chuan in fapa te in fanu ten ka thuan thrilanga in tlangwal ten in larna te an muanga in putar ten mumanga an mangang tin au chu pui le a ti ko te thil ti bung ni chang som pasaria kan mu ni pathianin chanchin tha hril tura min ko na hian thalai te mo phurna min penasa hle ani heti yang ni mek lai hin mi tren khat te chuan rong bola chu ave ka duwa ma se pathian ko na ka hre velo anti fo thin ko na hi kong ni in a soi theya ring tu zong te ko na general calling le ring tu mi mal tin te tho tur bik chiang taka hril na specific calling tin ring tu zong te hi pathianin arong bol turin min ko veka tuma ral bang thei bik kanom lo chuti rualin pathianin mimal tin tan rong bol na hale mun bik pe ka duwa pathian ronin tharau thianim hriat tir na ngun taka ngai chang chungin a hriat tir na hi kan dong tur ani yang dot le chuan puanin siam na tin thupui aron da le a tirko pola chu korin khuwa puanin siam tu akuilia le priskili te ina athenga an hna thokin puanin asiam verthin tirko thil ti bung som pari chang thuma kan huwa tin Thessalonica thon khat bung ni chang ku chuan u nau te u kan tho ha zia le kan thorim zia kha in threrenge in zinga tuma ti ho tak lo tur chewin a chuna jana thokin pathian chanchin tha kan thil thin cheu kha tin a soya heti nga ma ni in choma rong bol na hi tunlaya ten makers rong bol tu te lo chu na hi ni ten makers te chu Christian mirama na thoka va om mai ni lova nam te zinga chanchin tha an thil theina tura an thiam na bik panga na thok tu te an ni mani in chomin an tho naram sarkar hit puin na an thoka an chet ziele arem chan danang zel in chanchin tha an thila rem chan na le rong bol tu te ani ber mai ome Mizoram Baptist ko han hian pathian mal som na kandong na sa leya missionary na ruak om reng in lak sen lo dil tu kana nei zel thin BCM ringot chuan missionary kal du zong hi kan la seng in kan tir vek seng don lova chu mission na thok tura thalai te min dal tu ni lo se a thawme mission agency rang entirnan waiwam ti te pioneers ti te sim le adang te kaltlang poin kal chuadarem chang tam taka oma pathian thuin tunge katiranga tunge kantan kalang tin lalpa o chu ka hria te chuan kein kei hetai ka mitir ta che katia isai bungruk chang ri ta changa chang kwa asoyangin tharau thian him thuam na le kai ruina chang zelin pathian misona kan mo purna hi len chuak turin tran ila thar zelang u kati song kha tun tuma
kan zir thei chu ani la ta e